اگه برای خوب بدین روش بروش چکدار گروپ ملیشیات ناو عراق دا زور دبن به گهدانا هیچ ریساو یاسا که تبدیگرن و ایرش دکنو و اجنداین درو جێبەجێ دیکەن چارەنویسا عێراقê di destê van hemû grûp û milîşyatan da ber bi kîvê diçîtin çima cihên sivîl jêrxana aboriya Herêma Kurdistanê dikene armanc min mêvanekê ye Birêz Xeys Temîmî serokê Partiya Muatine ku li studiyê dîtgel me dabîtin Birêz Temîmî bixêr bî bû Kurdistan 24 destpêkê spas te bi Kurdî gotî bixêr bî Kurdî têdgehî لا مو هناك نقلك برز تميمي بوچی با آرمانجکرنا سیویلان با آرمانجکرنا جیرخانا آبوریا هرما کردستانی بس چه و اکش آلیوان گروپ و ملیشیات و چکدارن دن آوا عراق دا دروز بوینه وبالحقيقة دراسية ده أرمانج كرنا فان جهين خدمة جزارية لهريما كردستان براستي قالك أرمانج البشتوي هنا يا هاري جرينج أو لجور من أو كو سركفتنا كردان تايبت هريما كردستاني لدفري براستي هريما كردستاني بيشكفتنا كجالك مثلا لبخوا آني برامبر كردين دفري تشل سوريا تشل إيران تشل تركيا بأستكارم بيشم جي براستي خونك مزنه جبوان بارزگه دنيا عراقي باشور لنفرست عراقي براستي نها جورك سرخابونه رومات فدراليات سرورية سياسي وكلتوري لسرخاك أخوة أف أزمونا هريما كردستاني أفيان الجموان ردكريا ناي قبول كرن براستي أف آرستي كيفنا الجموان آليان أف هموجي آرمان جنجبوان هر واج بلي فيك جي هريما كردستاني از دکارم بیجم سر خبونا وی یا سیاسی ہے بریارا وی یا سیاسی ده ہے نه دبن دستو باس کے هر آلیه کی ده نه ترکیا نه آلیه دن او کو دست وردان دنوا کاروبار عراق حتی کو امریکا جک هرما کردستان بریارا وی یا سیاسی سر بخویا و نه دبن باس کو دست وان ولاتن کو دست وردان دنوا خاکا عراق دکن ودید به چاوا کرکوک جدسته هرما کردستان چو ودی به چاوا امریکا پشتوانیا کردان نکن حکومت فدرالشی نهادانی کروش بروش دنوا عراق دا گروپ و ملیشیات و چکدارن جور بجور دروز دبن هر ایک سر بلعانه کی هر ایک اجنده علانه کی دنوا عراق دا جبجید کد به گهدانا هیچ رئیسا و یاسا و بندن دستوری تفدیگرن چارەنویسە عێراقی دەستێوان هەموو گروپ و ملیشیاتەدا بەرکیکی بەدەچیتن شوف هو من حيث المبدأ تماشك سر اف زيدبونا وان ميليشياتان وان جروبين چکدار و هجمونا وان ناوخاك عراقي تكز دكاكو اف آراست اف جورا آراست براستي وبرهنانك سركفتي جبوان آليان جبو حتاكو تفلی دستهلاتی بآوایی برفره ببن نها پارتی سیاسی وکو پارتیا دعوة پارتیا عمار الحكيم شبيل الصدر اوجي جروب كويت چکدار هي براسي شانس ويد بريارا سياسي ده كيم ده برامبر ده دستهلاتا و ميليشيات چکدار زيده ده بدنا عراقي ده جبركو قالك تشتجي ناي خوستن تاني ولا تمام جبو بريارا ايران جيتي خوستن برامبر في ولا اف برامبر ويش دخوسه او كو لدجي دستور دركه خب سر دستور عراقي ببينه باجو برياج خلقي بستينه ونهاجي لسرع خلص سر خاك عراقي افيك تكرن وتجاري ناكفن بن دستلاتا بريارا عراقي دا كيجان علي بهستره جروبين چکدار وميليشيا يان سوبا لا بالتأكيد تكز
اگر دراستی ده ارتش بهستره جوان گروپ لی از کارم پیشم ارتش پیستیاوی به بریاره که سیاسی حیال و تفکری بکه لی بریاره سیاسی نینه بریاره سیاسی دیله دستی وام میلیشیاتین چکدار نها ميليشيات قوات بهسترن دناوا عراق ده حتى صفاي نعم بله. الميليشيات أقوى من الجيش لأن ميليشيات ارتش بهستره لی بریاره سیاسی یاکو و ارتش بتفکر بکه نینه لی امورد راستی ده راستی ارتش عراقی بهستره وکو نشانه وکو آماجه بویه که پیشمرگه بشکش ارتش دکاره روبرو بونا و ميليشيات اب کو پرستنا هریما کردستان بکه از خوازم تشتکی بیشم تشتک هیا ميليشيات راستی چکن بهز جمع موشکن بالستیک گراد افانا هموجی اویاجی قد غکرین الجمگلک ولاتان لإيران پشتوانیا و ميليشيات که وان چکا دوان ميليشيات ده نهادا دناوا عراق ده هم حكومت و هم جروبين چکدار و لعن سیاسی دا خاص کن که هیزن بیانی تایبت امریکا و هفپیمانیا دشی داعشه ده دناوا عراق ده در بکوی دانستاندن الوانشی ایرو دست بکنه دناوا برا امریکا و عراق ده خوفکشینا هیزن هفپیمان هیزن بیانی تایبت امریکا دناوا عراق ده چاره نویس عراق ده دست جروبين چکدار و ميليشياتان ده بر بکی و دچیتن طبعا هو إخراج هل بعد درخستنا هپیمانی ناف دولتی براستی تشتکی نباشه ده هزار دهاجی و دمکو مالکی اویه که کر و دمکو سروک امریکا و دمی اوباما بو او آمدن و رادستی وان گروپین چکدار بکن براستی نها براستی و مغامره کن چین نابه وره و دوباره کرن حتی نها داعش لسوریه هی حتی نها ناکوکی لسوریه هن وکشاندن هزر ها پیمانی دولتی تیواته و یکو دیش سوریه جیو وکشه هگر جی سوریه وکشه و جاره کدن داعش سری خوهل ده و جاره کدن ناکوکی زده ببه اوه جی تی پیشوینی کرن چما پرسا هری گرنگ او که گلو از کارمشم سروریا نافقه عراق تمام بویه گلو او دوسین مزن تمام بویه چاره سر بونه 2500 سربازین هپیمانی دولتی نلوان بنگه خونه تو باندورا وان لسر بریاری عراقی نینه و هبونا وان تاني سمبولیک براستی جبلی و پنگاوی پیوسته دانوستندن لگل سنیان بکرن جبوکو او آواره ور بگرن او دورین دجیر دستی برز تميمي اجد السبي روشي دا هيزن هف پیمانان امریکا دناوا عراق دا درکت و هانا بینی کو عراق تسلیمی گروپین چکدار دبیتن ایتر گروپین چکدار و ملیشیات سر به ایران عراق بریوه دبن بالتأكيد هو تكز الآن مع وجود انها التحالف تبيكو هفيماننا دولتي جي هيا لبريارة سياسي دستي ما ميليشيات ام مدي بتشاوا ميليشياتا مالا مصطفى الكاظمي بومباران كيرن مدي بتشاوا اف ميليشيات سياستا سرك وزير محمد شيع السوداني ارماج ذكر نها محمد شيع السوداني هول دكو روشا او ركاري برقرار بكلي ام ميليشيات ناهي المبراسي ناهي لكو برس غيث تميمي سروكي بارتيا مواطنة قالك سباس جبو بجاري كنادا هل بشيت